A di sam ovo radio, ima 100 godina. Nisam ni ja, eto, ovi godine. Ovo je luka ovdje, jel? Ja, luka. Čim skosio, Emire? Poslu sam. A vidite, moraš malo na stranu zavući. Jesam dobra? Jel de? Ostani ti ovdje još. Ostaću ja ovdje. Ostani. Gdje grabi ti nekada, jel? Nekako mi je draže grabit nego bacat. Dobar dan, dobrodošli na Vrba Story. Vidjeli smo ovamo neke ljude kupe sjeno, probijamo se kroz travu, krompire, pa da vidimo kuda možemo proći. Op, 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 op. Ako smo na pravom putu. Jaka je vrućina, evo i ovdje. Evo ovdje ćemo, ne možemo dalje, može li se ovdje vama da vidimo. Riješili smo put, pa ćemo sad s drugu stranu. Da vam prikažemo dosadašnji način kupljenja sjena. Dobar dan! Jeste se umorili, momci? Ma jaki momci! Kako ste, jeste li dobro? Ima čovjek, jes mi dobar, nisam te vidio, ja mislim ima koliko? Možda 2 godine. Di sam te zadnji put vidio? Znam gdje sam tebe ja vidio. Di, dobro ti mene, di sam ja tebe? Znaš gdje sam se zadnji put vidio? Di? U Bistrici. Kod koga? Kod majstora Mustafike. A kod Mustafe, ja? Tu. Kakve su vile? E sad ti drži. Sa mnom je, kak se zoveš? Emir. Emire, pridrž mi mikrofon. Ti sad da vidimo kome je lakše. Tebi, haj vamo dole. Haj vamo dole. Gledaj, od čega su? Ha? Od javora i jarane. Javorove. Ma ne znam ni ja, boj. E gledaj sad. Njega ti malo, njega ti. Ovako vam je do sad bilo. Ja. Boga mi je Isad. Je li Isad? Pa još. Evo, neko će dodavat, a ja ću bacat. Aj, baca. Opa, bitno je izbacit gore do kraja. Kako je gore na kamionu? Ima li stupce kamion? Imao, pa ne mere bez stupca. Jesi li ikad ložio na konjska kola? Nisam ja na tom. Nisi? Emire, šta je dobro znat za ložit? Šta je dobar dan? Znat na ložit kamion. Pa ko zna i konjska kola i kamion, sve zna. Ko ne zna, pa ja. Neko ne zna kad bi mu... Pa moraš opet špagom privezat, jel? Malo mi drž da se čuje. Sad imaju španeri, jarane. A španeri su? Znaš. Otkad se to uvelo? Pa znaš, otkad je ti dole kupe, vidio si. Ima onaj parfe miris košenog sjena. Jes. Kaže, ne bi ga ja nikad uzeo, jel? A moj rade, moj. A di sam ovo radio, ima 100 godina. Nisam ni ja, eto, ovi godine. Ovo je luka ovdje, jel? Ja, luka. Čim skosio, Emire? Poslu sam. Šta sve posadio? Evo vidiš, malo graha, malo svega, kampira, tako što treba zakući. Kako se ono gore kaže, neradnici, nemoj nas. Gledaj gore u hladu, gledaj. Njima dobro, jel? A njima ne može biti bolje. Vi strenirani, vidi čovjek kao meni nabacao ovdje. Pa si rekao da... Sad bacaj. Ovo sve izbacaj. Ja da izbacam ovo sve. Ne moraš, daj ti meni. Ode mi dnevnicu zaraditi. Daj ti meni. Potješko, najbolje da ima. Ma ja, da vidim ja, da to tebi ne ide. Aj jebote, koliko... Još koju ćemo, čekaj. Ja ću sada grabiti. A sad ću vam pokazati dosadašnji način grabljenja. Evo čovjek će mi prikupiti, ja ću od gospođe uzeti. Dobar dan, gospođe. Dobar dan. Nisu drveni, nego oni Plastični. pali zubac. Juče ću se. E, sada vam pokažem kako se pravilno grabi. Ajde. Jel' ovo? I malo vučeš na stranu, jel? Ali nemoj onako ko što tu jeliš pa kopirate pa ovo kad mu uvijek. Jel? Zato mu čovjek je. Ali vidite, moraš malo na stranu zavući. Jesam dobra? Jel' de? Ostani ti ovdje još. Ostaću ja ovdje. Ostani. Gdje grabi ti nekada, jel? Nekako mi je draže grabit nego bacat. Ali nije, dobro je su sušle. Dobro. Kako ti na sefir bombe bacao po vajima gori? Ej, sefir. A? Aj jebo. I kažu skupo sjeno. Koliko je bala sada? 3 marke. Izvolite, gospođa. 3 marke? Ja. Nije vala ni 30 skupa. Šta držiš od ajvana? Ma ima jednu kravu sam. Je li za jednu kravu treba oko 50 metara sjena? Tako. Ja. Ovo je supruga, jel? Jeste. Eto, baš.
Baš vam je ovdje fino. Trebaš ti malo više ovdje, dolaz. A ja, Kad slabo radiš. ja. Ovo je onaj dosadašnji repu. E, to je bar. Može li se ovo nikako iskorijeniti? A ja. Samo nema kad čovjek da ima to, ja. A jesi Emir ovdje, jeste li nešto sadli pa je ovako? To odli, ja, oni bi lude kampiri. Ja. Pa menjamo nekad ovdje, nekad onda. Ovo sam ima sve malne. Kompleks skroz tamo do onog goda, sve ovo bilo malne. Eno vidim gdje su ti ono ostali. Jes, Koje su ti ono malne? Vilamet. Vilame. Oko 3,5 duluma sam ovdje imao. I? Malne. Pa tačno ide, evo. Sad sam za Austriju nabrao. Nisi nabrao? Ma šta ću, evo, došao 10 dana, evo. Ovo sam gore da prijatelje, pa nešto pokupimo. Aha. Nema beričeta od njih, jele? Eto, svi su sadli. Pa ova Ja sam naša dolina je bila sva pod Ja sam malunama. među prvima ovdje posadio. 3 čovjeka i ja. Ja. Ali tad je bilo dobro. Ja, koliko je bilo na Pa početku? bilo je, neka su bile 6, neka 7, neka... I onda kreni. Pa evo, u nas kad krene nešto ide, onda... Eto i ja sam sadio one godine kad su bile ono, kaže hit maline svi i posadim i ja 3 duluma. Jesam života mi. I U širu, jel? ja, Ja. i posadio moj Emire kad su bile narod ono da berem. Ja? Kad sam ih ubro, one marka. To se desilo, ja. Ali pošto je meni bila prva godina, samo da vam kažem, prva godina ja se nisam u to Nisi bio razumio. iskusan, ja, treba... Bilo je malo, ovako je bilo sunčano vrijeme i onda je malo kiše poprašilo. I? I ja sam opet, one žene su bile, komšije pripomogle, mi smo to obrali i navečer je došao onaj da ih otkupi, znaš. Ništa ne valja. Kad veli onaj, uzeo i ovako trese, veli onaj, ovo je druga klasa, ja sam mokar. Pitam Nosi onaj šta jebe. znači druga klasa. Još jeftinije. Kaže pola marke, Ja. goni i maline, ne trebaš ništa plaćati, sutra uzmem traktor, sve zaurim. Ne, ja sam ovdje imao polku, evo, tu je Ja. bila, vidio, sve je bila polka, evo ovaj dio. Aha. Ovdje. Do ovog hijena i tamo. Lani je suzor, Jel? sve. Prvo sam imao sve ovi, imao sam mikera pola ovi. Onda sam prebacio se bio polke nešto. Aha. Ne ide. Reci mi Emire, onaj, jesi li Batalica. žitarica išta sio? Ništa, lani jesam gore živio, jednu mival ove godine. Pa nemam kad. Neš kad, ja? Došao 10 dana za Bajram. Kako se odluči da odeš u Pa Austriju? šta ću? Pa jesi radio? Pa odim, pa jesam radim, Gdje si 9 radio? mjeseci. Pa gore koji Graca, gore ne zaradio. Ali ne, gdje si ovdje radio? Nisam nigdje, Nigdje? nisam. Malo hrvatsko jedno vrijeme i onda se vratio i nisam. Bilo ono poljoprivreda, ajde može se ovo... Ovdje je bilo dobro ono odmah, kad su malne bile dobre. Ja. Jedno 5-6 godina sam mogli tu raditi. Ali već poslije svake godine. Eto kaže što vas svi sadi, nemoj... Pa to je tako. Jel de? Što se god krene, znaš, eto i sam. I Jeste, tu živiš u jeste. okolini, znaš kako se sve dešava i odvija ovdje. Eto nama sa sela najgore izgleda. Jebi ga. I onda kad dođeš nešto prodat, on te ucijenjuje ovako, onako. Bolje je tvoje šemci iz onih sovićma nego nama je. Je. Ja ti je našao šemcu. Jesi li, držiš li šta ti sada, Ajvana i... Lani prodao kravu. Ja, Imao sam i ja kravu. ja. Nema niko, samo ja žena. Mala se udala, mali, otišao u Sloveniju. Čuj, Sam ja. Tu žena sama kod kuće. Eto. pa hoće li ona s tobom? Ma ne znam, Boga. Ne ide se nešto. Šta će i ona sama ovdje? Evo šta će, evo kopa ovdje bez... Kopa ovdje Pa ja. kompire. A je. Mali otišao na posao, tamo radi. U Sloveniji je malo tamo. Ja, odakle je Zet? Zet. Ja, Zet mi je šarši. čujiš čaršije. Adnan je doktorici sin. Sad će on reći da sam ga ja tražio, ne bi neki... Ne bi Boga, Da, svaka. za mene je svaki šta, ako valja njoj, valja i meni, šta se mene tiče. A odakle je tvoja žena? Kad si ti Pa oženio? iz kuci. A iz Kozice? Koliko može na kamion stati? Ore 20 metara. Aj, 20 metara, ne baš vala 20. Mora da ga razdužimo, još. O, može kad bi stavljao one dole, Ja. a ja, 508-ica. Pa eto, sad je i bolje s kamionom, nek traktorom. Imate li traktor? Ne Kad znam, će se ovo osušiti? to se ne, to će se zapaliti. Šta ćete od ovoga? Pa ništa zapalit ćemo. Zapališ. A nije to da je, ali Aj mi pokaži šta si radio malinama. ništa ja nisam radio, sve žene radio. Sve žene, Ja sva. sam Ajde poslije. Mire. Ajde ti gore tamo, Eskimo. Po falku, šta radi Dejinica? Pa ja to, eto, ja ne kopam ovo, slabo. A čekaj, šta ona govori po fal Dejinica? Pa kako je Malnević, ona je to uradila. Ja Aha, samo kosim. ja. Ja kad dođem pokusim, Jesi li prsko, jesi išta? ništa samo protiv baja ove godine. Ja. Dobro, ovdje i nema puno baja. Bilo Boga mi savijača ne kreni. Čuj, Eto fine pošle. Evo dobro i došle. pošle su. A? a mrdljivo je ovo, brat. A ja šta je jebe. Znači, kad krenete ljudi, brat maline,
onda sjedneš ovdje, pa vrtiš, nikad izvrtit, pa se pomjeriš. Dodije, drago. I najgore što ti moraš to izutra, brat, pa onda bježi popodne malo ulad, pa opet. Pa eto, nisi nešto ni, znaš, ali eto, dobro im je rod. Ja sam baš gledao, sam sad kosio. Nisam nijel, pa došao ja pred Vajrom. Ja, što si ostavio ove, što nisi polku ostavio? A polku niste više da primaju nikako. Čuj. Ma jo, ajde ovo je nekako. A gledajte, jesu. Ja tamo sam i Đokićima, znaš, sa njima. Ja. On to primaju i... Vamo su bolje vamo. Da vidimo ovamo. Koliko imaš ovdje? Pa imali ja to nema, radi, ne znam čija. Jesu ti fini kompiri? Jesu čuješ, ja sam pita žena kako su... Izvadila zub danas, nije ona je došla, hajde. Čuj. Pita ima zlacije, ja je rekao nisam vidio. Prošao sam kroz njega. Ove su dobre ovdje. Ove su ti još bolje. Jesu. Pa imaš ovdje opet dulum, jel? Pa ima skoro dulum možda. A ja. Ove su lijepe, gledaj. Ove su fine. Gledaj. Da, sad će one brzo sazoriti. Dobre su, probaj. Nismo im prskali ničim, slobodno. Pa ja. Ničim, nema. Sve slobodno. Ove vam ljudi, jel da? Vidiš, ove su dobre, ove su baš kvalitetne, gledaj. Ova 2 reda, 3 nova sam posadio. Kako sam mislio se ja to, hajde. Ja. Ali mi dodijelo konja. Ja šta je mrtljivo. Pa jes, majke. Više mi žena vidi, ja ne mogu rekao šunja. I kad misliš da si pobro, ti došao na večer, one opet... Ajde, pobro što si pobro, hej. Kad dođe, kaže cijena... Ja, cijena 0. Biće, kaže 5, govori 5, 6. Znaš ono, ovo od početka. Ja. Na kraju dođeš, naplatiš, kaj 3,5, eto rekao, ako bude iđe, pa ću ja, aha. Ja. I odmah te ohladi posao i... Sve ti ohladi, ja šta je. Čim skosio? Ma kosili sam sve, ja to radim. Ma ja ne znaš ti ni kositi. Ma šta ne znam, bro. Ne znaš. Koje ti godište? Čuj, pa 100 bom, bro. Dobro, 71. Nisi moje, balan, ti stariji godina od mene. Kako, ti 72, jel? Ja. Ja. Kako nisam? Vidim Sefira gori, bomber ko baca, gledaj što ga... Ja. Kako bili u planima gore. A ti Spino isto igrao lopte, Emire. A Sefir je bio, ma nikakav učenik je, on je slabiji. Ma ja. Abaz dobro branio, a ti si onaj... Abaz je dobro branio. Imaš ništa staža? Ko, ja? Ja. Ne. Ništa? On ništa dobio vojnu penziju od 300 maraka. Ja. To što je vojska sad. Da, i to je to. Ja, pušiš još zapaliti? Nisam, ne pušim. Ja. Ovdje ovako tamo, malo sad jednu sezonu, 9 mjeseci. A sezonski odješ? Pa ja, 3 kući i onda opet. Šta radiš tamo? Šta ću raditi? U šumi. U šumi? Pa to je dobro plaćeno. Pa jest. Šta si sjekač ili šta? Pa neću da sjećam. Nego, izvlačiš? Pa sadimo, pa to. O, pošumljavaš, pa te si vazda dobro pošumljavao. Te lakše poslove, kakva motorka. Nosao sam je ovdje 20 godina jebote. Je. Drva nasekund milijun. Ja se uvijek tebe, Emire, sjetim kad smo mi pošumljavali. Bože dragi, jesi to... Pa znaš da smo i ovdje radili. Pa ovdje smo gore mi vam pošumljavali, ja. Strano smo mi radili. Evo, ovo gore što smo pošumljavali... Rašće se zove. Ovo su rašće, tuda sam ja sadio. Ovo dole di nema ništa, to vam je Emir sadio, to je on ovako dole. I sada te, eto, sudbine da odeš saditi tamo. Jaba je jebi ga takvo vrijeme. Kako je sa smještajem? Dobro. Jel? Super je nama. Stvarno nam je stan, okej, sve nam je, brat teksta nemaš. Šef uredno, sve uredno, nemaš šta radi, naplati, haj kući. Eto, pošteno, i milice i rati sve. 10 eura sat od Adrijarane. Opa, eto, 10 sati možeš raditi. To je u Riču. Ima li pauze, ima svega? Svega ima. Ma ima kad ljudi, kad ti fino radiš ureda. Jer mi odavde rade, svi smo naučili te poslove. Ma ja, i tamo kad dođeš... Dođe tamo Rumu, ne zna on, bolo ne zna on, uzeti ono u ruke. Treba mu nastati, gdje će jednu odi jebu, glupi hotočak malo. Ti ćeš kad još domalo biti poslovođa. Pa još, pa idu sezoni poslovođa. Emine moj, u koje se ti oženi? Ma treba bi to žene pitat, ne znam ti ja. Ne znam, 25, koliko sam ima, ne znam ni ja. Pa eto, najfinija doba. Eto. Eto, fali li ti kad odeš tamo? Kako se navikneš? Fali, brate, fali mi. Vidiš i ovdje ovo moje. Ja. Ja dođem ovdje sam, ovo je moja tu bajta. Ja. Ovo je sve sam ja to sebi napravim. Svaka čast. Vidiš, dođeš ovdje i... Ma tu sam ja redovno. Kad dođem, ja ovdje dođem sebi. Ti isto da si otišao tamo... Ne mora znaš, kad sam ovdje, ja sam redovno navečer tu dođem pred mrak, svaku noć malo. Imaš struju gore? Imam, razvedeno sve imam. Pa nisi ono sam pravio? Ja i mali sve. Ozbiljno? Sve. Moramo otići da vidimo. Ajde da vidimo kako izgleda. Kako si onaj agregatom miješao, šta je dole ono? Koji? Dole ona ploča, beton. Pa dotiru sve bolo miješao. Ja.
Ovo je sestra, jel? Dobar dan, kako ste? Ovdje su svi vrijedni, gledajte. Ne da ona ni da ostane ništa po... Ovdje je bila, klanjati polka, ona i nije ove godine dobra. Tek godine klubu da tu sredstvu završiti malo najviše igor. Ma ja. Šta će eto tamo kad odiješ za 100 eura, čini se možeš i ovdje uzeti da ništa ne radiš. Jel de? Ovdje je katastrofa. Svima nam. O dobro, eto opet, znaš kako ja kažem, nigdje ljepše zemlje nema. Nigdje ljepše. Za doć od mora nema nigdje na svijetu. Eto, ljudi idu tamo godinama, rade. I ljudi još malo samo da se popravi taj standard i to je to. A jesi fino uredio. Dobar dan, kako ste? Koliko ti je trebalo da ovo napraviš? Ma radili smo povremeno nekad, kad imamo vremena. Ja. Šta si ovo između stavljao ovi? Ovo je jelovina, ja, šta je? Pur, pjena? Pjena, ja, da ne može. A da vidim unutra. Gdje si čovjek, kako si? Dobre, kako šta ima, jesam dobro? Hvala Bog, kako ti? Evo dobre, a vidiš i tepih imaš, sve. Sve ima, Jaran, samo... Ovdje se odmoriš, nemaš ni televizije, nemaš ništa, uživaš. Baš ti je fino. Jel ne? Mo prava dnevna soba. Zimi, kako će ja vozački položit, Bog te ne smije od policije, nije vakir. Gdje si korto nabavio? Pa to mi radi neki će, pa propao na gore, sad ne Da znam. vidim, jel pitka voda? Ne, je pitka voda, samo moram otići gore onaj. A nemoj, evo kapa pomalo. Pitka, uzmi kako. Ovo je kruščica, jel? Ma nije, to je vrilo iznad gore. Vrilo imaš? Vrilo iznad gore da doveo. Čuj. Doveo sebi vodu. Jesi fino uredio ovdje. Jel ne? Evo, pogledajte dole sad. Kad smo dolazili jednom, nešto trebali za ono, kad tek trebalo certifikat, on je za te malne. Ja. Došli ovdje kod mene, kaže ovdje ćemo tek napraviti. Ja. Vidi kako je dobro. Ovdje je baš fino, evo ima i put, asfalt je. Ima jedno malo mi voda razvala koja ne dolazim odmah. A ja to uređivam, u mene to uvijek. Može malo auto, ja dolazim ovdje redovno, pa kao. Ja dojem to za fino sredim. A reci mi, razveo si struju, odakle planira struju? Ima agregat, samo ja donesem. Agregat, ja. A nema neki voda prolazi? Ne. Šta će ti, brate, evo, ne treba, ovdje kad se ovako dođe, najbolje i bez struje i bez ičega. Pa ne mora biti ljepši. Staviš ti mobitel, lišta, ovdje si bar, evo. Ono odmor za dušu. Ma, ovdje je ljepota. Dobro, eto ti si i u šumi non stop. Jo, meni nije neobično. Niti je neobično. I tamo i ovdje kad dođem. Ja mislim tebe sad kad bi negdje ustan. Ma di ćeš, kaže, mora ono. Ma kakvo more biš pa nosi. A ja i kad te ustan negdje zatvorili da živiš u stanu da je 1.000.000 kvadrata. Nosi me u moje bolan polje. Kaže nemoj snimat neradnike. Jer za nebesa se što se kaže navod zvizdanu. A dosti mi šuru za ovo, ostala je jedna kamarica, ne znam je li... Dobro, ono je repuh, onaj dosadašnji repuh. Pa joj, mutite. Ne broji se ono. Kakav je šura? Znaš kakav? Da ga... Treba ga izmisliti. Evo, ne znam šta ovo znači. Like. Tako i vi lajkajte ovaj video. Rade. Pa ovdje sam kosim, neka sam kosim sve. Sve se to rušilo. Sam. Koliko ima duluma? 5. 5 duluma. Jesi li mogao sam pokositi? Jesam Bogom. Ne zadan. Ja. Ali bi kosi, na primjer, ali kad bi dođe ovdje haos prije. Znaš ih kosim koliko treba? Pa znam, treba mlati izdravo za rose. Po 4 ujutru, ja. Cijeli dan. Ja, sam bih. A je li tvrda bila trava? Nije, ovdje je dobra, ovdje je fina trava. Gore, gore, prema Miniku. Brček onaj. Nije brže, ali ona tvrđa ona. Ja. Ovo je luka, je tako? Luka, ja. I koliko ti je trebalo da pokosiš? A ti boga, što ne znam, ti nije. Znao si još, ali nisi otkivat? Sve. Aj, nemoj. Pa znam i danas dan. Otkivat? Ja. Naredi put ću ti donijeti svoju kosu da vidiš. Tamo mi sad radimo i kosimo kosadnica. A tamo smo ovakve kose, like nemaju. Ja, on je ono... Kaže tupe, uzmu brusilice malo i nauči, ima tako da vam otkujem, jedna vam majka, ne znaju ništa. Ti patentiraj malo, ponesi svoju kosu tamo i... Pa kaže, ja, ko donete, jebova, ovdje zbiju. Pa ja, oni samo brusilicama malo pređu na oko, poneseš u autu i ćeš, ma ne mere to. Ništa, 2 puta mani, gotovo, ja. Jesi ti malo? Kosiš ti? Jesam ja kosim. Ja, kozbaš ja bio malo. Ozbiljno. Jesi li ikad mogao opkosit nekoga? Zaobić, jel? Ja. Pa dobro, nisam to nikad pokušavao. Kažu nije kosac onaj koji ono natra, nego koji krene
tempom istim, od početka kosi do kraja. Ali ako je 3 maha dobra i onda ništa. Pa ja, eto, kad idemo gore na Kupres pa snimamo kosidbu, oni pripreme kosu, mlati, po dobro mlatiš, sat vremena mlati, vazdan pola zvizdano. I raskorači se još, jel? I četvrti čao. Toliko za danas od mene, Emire moj. Živ i zdrav bio, puno sreće u Sloveniji. I tebi, ali nije u Sloveniji nego u Austriji. Ja u Austriji, ja sve Slovenija. Pozdrav na koga želiš. Ništa, sve koga zna i kome pozna i zdravo. Vidimo se. Svako dobro, bacite like, subajte se i vidimo se u nekoj narednoj priči.